Ćao ljudi, gdje ste ljudi? Danas u današnjoj epizodi ćemo igrati LOL. LOL. Igratemo LOL-u. The enemy has captured the refinery. The enemy has captured the refinery. Dobre, koji sam ja noob za LOL, jebem ti mater. Koji sam noob za LOL, koji sam noob za LOL, za Minecraft sam king, tako dalje, tako dalje. Vidite, igram na botove. Mrzio me nešto da igram na ove prave. Ja sam odlučio da igram na botove. Šta je to loše da igraš na botove, a? To je tuđinski Garen, nema ništa. Ime to. Što ćemo da mu jebemo? Što rođe? The enemy has captured the drill. Your team has captured the boneyard. Rampage. The enemy has been slain. Kako ovaj hero? Fuck! A mrzim Wukonga. Jebeni Wukong. Your team has captured the drill. Šuvek nisam uzao kill. Sad će ta Wukongčina, pederčina da vidi. Wukonga se ne plaši. Dobro, ubili smo ga zajedničkim mukama. Dobro, bar smo jednog killali. Ovako. Pička se diskonektovala. Rampage. The enemy has captured the quarry. I want it. Protect our land. Oh no, no, no. We are Tvorenca capturuju torrent. To je sa trojica trebamo capturuju torrent. Mi smo nezaustavljivi. Mi smo nezaustavljivi. Ček mene kurvo, ček mene kurvo, ček mene kurvo. Ček mene kurvo, ček mene kurvo. The enemy has captured the Idemo prvo. slain the enemy.
Šta je bravo oko mene? Ja nisam baš toliko iskusan igrač LOL-a, tako da ću da pratim ovu rvaku. Rvaku, čekaj mene. Rvaku, čekaj mene. Rvaku samo capturim. Kako ova Smurfy kurva, kako ona ubila ovog pedera kad sam ga ja ubio? Da ne crkne da Bog da. Your nexus is at 75% health. An enemy has been slain. The enemy has captured the windmill. Legendary. Ora Masija. Možete biti bez mene, ali ovaj naš ovdje torrent ne može bez mene. Što kurva mi je... Shit, man. Nisi pederčić. Bog kao. Prvo što se radi, ovako. Ostalo i ovako. Tako. Sad ćemo da uzmemo nešto za attack speed. Gde je bre attack speed? Attack speed. Ovo ću se. The enemy's nexus is at 25% health. And kill someone. Your team has captured the windmill. Kapčurovali smo windmill. Legendary. Ja sam legendaran. O, pa znao sam da sam legendaran. Nisu to morali da mi kažu. Niko to nije morali. Fuck you. Legendary. Your team has captured the refinery. Forge onward. And now, capturing. Alright. I tu kad je malo ostala helota. Što ćemo da idemo? Ovdje ono Garene. Garenče, devojče. Tako je Garenče. Polna masija! Ajde rvaku. Znao sam da će da bude victory. I to je bilo to za ovu kratku pilot epizodu mene, amatera u LOL-u. To je bilo to za sada. Za sada. I doviđenja. Oh je.